ام جارك دی به بشام میوان بردوام دکن ایرو مسئله عمل سر درنگ دست بکرنا آخافنا زاروکانه پسیکولوگ وجدین چلیکشی لبندامه مبره خو بدنه استانبولی حوالی ما لوره مبره با آخوین روش باش ماموسته صبح بخیر و بخیراتون و شانامه روش باش صاحب خودش ترازی بم به ماموسته مسئله که گرینگ براستی عالیه ام بیشن مالبات هم بیشی مالبات چیت که ناف سترسی ده دست بگه دزوی بپرسم ام بیشن پیش و برنا زمان زارو کانیانجی gelişim آواز بیشم چما گرینگی آوی چیه başlayacağım بردوام بکن زمانه زاروک پرتشتکی گرینگه جبوک با آخوینه جبوک تیک ناف جواکه جبوک پرورداهیک باش ببینه و پرورداهیک باش بده جبوک باش مزن به تکیلیای باش به و جبو دی باو تکیلیا آرا دی باو به باش به و آخافتنای باش به پر مجارک گرینگه و جبو مثلا ام بیج درنگ نمینه جواکه درنگ نمینه و ج مکتبه درنگ نمینه ج دبستان درنگ نمینه جبو ویا پر مجارک گرینگه آخافتنا زاروکا و ناو جواکه ده پر گرینگه تشتک tabii mesele ki di ku em bejin haya vakti ki dibe zarok di jamre ki meheke peve ba axve lehim zarok şi dereng da axvin ev aliyet psikoloji ve cemiyet servis seknini ev mesele ki çavaya levra malbat dedi gelek dittirsin de bejin zarok ema gelo la la xodene ki yani el servis dittirsin dereng dest bekirna axaftini çava derdi ki meydani مرۆڤ پێشیە دە زارۆک دنەرە زارۆک چەند ساڵی ئەم بێژە شەشمەهەیە یان ژی حەشتمەهەیە یان ژی ئەم بێژە دو ساڵی سێ ساڵی پێشیە دە تشتێک گرنگ مژارە گرنگ ئەوە ئەv زارۆک چەند ساڵی ئەم بێژە حیا 24 مەهی یان ژی حیا 36 مەهی زارۆک گەرەک بەئاخڤینە ئەگەر کو نائاخڤینسە وێ چاغێ مرۆڤ زانekê pirsgirêkek çê dibe gerek vê aliyê de malbata zarok ji xwe önlemekî bigire. Önlemekî bigire ku ji bo ku çareserkirin bi dereng nemîne ser zimanê xwe û ser axaftina xwe, axaftina zarok. Ji bo vê aliyê de mirov lê binere mesela zarok carna heyê dereng dimîn dereng diaxivîne, carna heyê zû diaxivîne. Viya mesela zaroka dugehere zarok hani mesela 24 mehî diaxivîne, zarok 36 mehî diaxivîne. Zarokayê 4 salî 5 salî diaxivîne pêşiye de mirov malbat civak gerek li viya binere yani ev zarok çend salî de diaxivîne çend mehî de diaxivîne heya ku 24 mehî mesela zarok naaxivîne ev tiştekî normal ama 24 mehî şûn de gerek zarok biaxivîne tekilî ara dê û bav de mesela tekiliya wî baş bi tekiliya nav civakê de baş bi gerek 24 meh mesela dema kritik ji seba zaroka hêla zarok de bahsa heyama kritik kir mamoste ve got 24 meh yani em bejin 2 salî ji 2 salî pê ve dema zarok me naaxivîn em bitirsin yani em serî li doktorekî bidin dengê hateva mamoste ve bahsa heyama kritik kir eji ve depresyona got 24 mehî pêve zarok hewceye biaxivin ji şûn de heke neaxivin tabii heyama kritik ve got ev heyam belezî devam bikim mamosteyê mez bawerim aliyê teknîkî ve dengê me neçûye de duê navberê de em jî berî xwe bidin nûçeya bawer dikim ne hevana em herin li em ji mejgel jî pirsî ev mesele em li ser ve jî bisekinin tabii aliyê teknîkî ve heya ku hevalê me amade bikin em ê berî xwe bidin mamosteyê xwe me got ev meseleyeke giring e me jî ji gel pirsî hevalê me dakete qadê xalis ji welatiyan pirsî û got ka gelo zarokê wan jî dereng axivîne yan na yan jî dema tiştek ku sadibe hê jî çi dimînin em bala xwe bidin wê û paşê dîsem li vir
وكي يقول درنگ تشتغل هبو زارو كوا يكشي هابو وتشكيت يقول ابو شتغل او ناكيجي بشيكت كد مثلا حواله درباست كر تديا يتكر حتى يدي يحبك باش بيد يشتغلي باش هتا فرصه باش كر يام جنجرين كركي من خبر نادي نورمال دا جرك دو صالوني زاروك بمشي وخبر بدي اي من عمري بو 4 سال ونيف خبر نادي هنا كان حتى 5 سال 6 سال جينا شغل هنا يولوج هنا برازي كيما هبولو زونه تشتغلي نظام تشقاتي بتشو جوز بيجم تام ولا رقا نظام اما زونه اشتغلي صونة تاليجي الحمد لله زماني فليتي لديس زماني نفسي حياني هكي ديو باو درنگ شو بكن بتابو زارو كوا نشتغلي هيك بمنا تختورها بمنا مثلا دفرن دركتنا زاروكي بتشيكو هاد بنا يدد بمكرن هذا زورلينا تيت جهبه بنا كرك وابي وا كنترول وابا كتابي ما كاكيد به كسنا بوا İvana zaten birinci derece sağlık haya, taktur hana, gerek muhberi var. İkinci derece vakti gotu beze içime ser ziyaret ki, ser müşayih ki, tefhem kir. Azı beştara bejim. Gotu be ya ziyareti ya müşayihu, tefi insanı bike gozu biştagli zor habibi, او şirka, او nanabi. Ya Rabbi, hager goras af müşayih be, af ahli tabi, af kank be, جوي خاطري تبكي جواب زارو كان بيشتغلي خدي مبرا فاكورتا دجلان ورست حسانسي ديار بكر العمدي ومبرا باطماني والفر مردين شي متداويا كر بردواميت كم شي حتى في ساعتي جو سقنتي بروبلماي چما جو وقتا جو دوغشتان يمك بوروسي عمليات كربو فيا بو كويست دا امجير بيشن نابيتش قزيزي يمك بوروسي دا عمليات كرن كويست دا ما تشلو بيجرا كركي من لسر طرفك يرازال سر طرفي اي خويا جوهي راستي بيجد سر مساله او اود بيجن تختور بيجن اي قولاق برون بوغاز اي جوه بيفل وقركي دبي صورن جوهيويا وجوي عمليه بوغازاي جو ماجير تشيكري تشكي والله هناك هنا واد من زيارات بي والله بالكش بيولو هنا بي والله قوشت حيواننا وكي هدهد بدرمانيويا تشي ولا هنا Gerek aile bebe, doktor bebe, çocuk psikiyatrisi bilimleri biçim mesela bir zaroki le bipirsin. ايجبونا وانا ديسا بيجم طبي مثلا هرنا دكتوره وانا ببرسكن بماجلو كان مثلا في زارو كي قلنا اشتغلي مثلا بيجم قالك طب زان بن ابنا بشغلي طبينا ام نزان بله مسئله که گرینگ هلبت زارو که مادام زودست با خافتنی نکن جدو سالی پیو ماموسته مجی گوت ولاتیان جی بویا وای گوتیه پشتی 24 ماه شونده حوجه او زارو که دی دست با خافتنی بکه هندک بشتغلیم بیجن سرویجی ماموسته خو وجدین چلیک رم داغوین پسیکولوگ تکنیکی پرسکریکا تکنیکی هات چاره سرکن جاره کدیم بره خو بدن ور ماموسته مرحبا اون بخیراتن جاره کدن یا ملگل گهداری کر برسوین گلک باشی هبون بله برسی ونگلک باشی گلک بون سپاس دکم می جوان گوداری کر پرس بله پرسکریک زیادتر چه دبه امسر و مجاری امکانه با خوینه یعنی از کانو تشتکی ونی بیجم پیشیه ده مالبات برا نترسه یعنی افتشتکی نورمال ده هر مالباتی ده can zarok mesela arada fark heyi. Hinek zarok heyi 24 mehi daxivine. Hinek zarok heyi 36 mehi daxivine. Mirov peşiye de veya da gerek le biner ev çen saliye çen mehi gerek le biner و پیشیه ده گرک ریک ونی بنر مثلا بر سروی ری بردوام بکن و تجار نترسه لی بنر مثلا اف زاروک 24 مهی یا 36 مهی ده آخوینی یا نه آخوینی چا که زاروک نه آخوینی سبوی 24 مهی یعنی 2 سالی یعنی 3 سالی و چاقی اوزانه بکی لور ده پرسکریک هیه هما اف پرسکریک çare serkirina ve jî mesela nebêje em bi nav şêxa ya bi ciyakî din pêşiye de gerek bi zarok yani doktorê zaroka ev doktorê zaroka doktorê ziman heye mesela doktorê ziman heye doktorê gudarkirin heye doktorê mesela dev û poz heye mesela gerek li vana binere çaxa li vana binere se doktorê gorî ya teşhîs û tanî bike û gerek gorî ya mesela rê berwan xe gerek peşiye de livana biner yani ama 36 meh 24 meh livir kritik vakti kritik jgor aliyemede بله ماموستا یا مشغل پرسی دما ما گهداری که هنگ ساگوت ام وانده بن سر مشای خان وانده بن نظام مشته ام به جین بوی آوای یانجی وقت باطل اینان چز بیجم یعنی براستی جی عالی
درونیه و پسیکولوژی و دما ام دینرین evna psikoloji wan rahat dike gelo ji bo wê tiştek kusa dikin. بله ام دبیجه اف چی یعنی به ترکی دبیجن savunma mekanizması. Dıvır dikeve devre de savunma mekanizması dikeve devre. Çünkü mesela am bejü de ubav xwani rahat dik, dili xu rahat dik. Dibejü destemet çite ham em Müslümanı em bu hunda şeğe ki yam em bu hunda mamosta ki evi baş bu. Ama tişteki vani birasti tüneyi. Eğer ki bu şeğe bu mamosta baş bu zaten her tişte baş bu. Tişteki vani tüneyi em dıvır de çareserkirina xu gere bir doktora biner. Ev doktor mesela kanı çare ki bibini yan ne kan bibini. Dibejü çima ev preskreka peşiye de temeli ve de biyoloji heye. Yani biyoloji heye. Zarok biyolojik olarak zamanı yukanı bipeyve yan ne kan bipeyve. Amadeyi yan ne amadeyi. Liviyadınları belki lazım ve derman lauk derman bıgır mesela. Dermana bıgır. Be derman cana nabı. Mesela lazım bu psikiyatristi. Lazım bu psikologi. Deruni nasre. Mesela vana pırtıştaki mühim gring ezedetir mesela agahiye millete mecutüneyi jibo via mesela khurahat dikin jibo darunya khurahat bik dibeji ki em bu hinda khoje ki hinda şeyge ki belki zarokeme baş bu ama zedetir sedi nod de sedi nod pej de tujari ev zarokana baş nab gerek de ve aliye de mirov profesyonel bir şugulu o bu psikiyatrist zaroka bu doktor zaroka ki ev zarok dermanı üçü ibra bibine. Bele mamoste. Peki gelo em bejin tesira genetik yan jiya havirdore vakt be çevre etkisi tesira ke çavali ser ve mesele etki tesira ve he antuneye em beji merak dikin kerem. Miroveki Chomsky heye belki ve bihistiye Chomsky insanı ki yani ser ve aliyede ser zamanda pır ahaftin yani pır şuguli o pır pirtuku makaleci nivîsandî. Ew dibêje ki mesela zarok zêdetir temeli ve biyolojik dedi. Ana temeli biyolojik tune bise ew zarok tu zêdetir mesela çevre bide mesela em bêjin tu zêdetir tekiliye bide yan jî tu zêdetir mesela em bêjin çawa bêjin civakê nav civak jî dîse feyda yutuneyî. Pêşiye de gerek biyolojik temela wî sağlam be. Yani di ziman de de dev de zaman de gudarkirin de axaftin de gerek pirskrek çene be ki ev temel zarok sağlam be o daviye aliye çevre de mesela etki tesir edikir. Em kanım bejı sedi haşte biyolojik etkiya biyolojiye heye o sedi bisci etkiya çevre heye. Yani tevle mesela tucar hevde kut nabe zedetir hevde mesela pevre mesela çeydi mesela axaftına o pevre axaftına biyolojiyu axaftına çevre pevre der basidi yani be biyoloji çevre nabe be çevreci biyoloji nabe imkanı ser zaman da veni bibeci sedi haşte biyoloji sedi bisci çevre imkanı bibeci yani ser axaftın da tesiri axaftına hey yani. Benim mamoste dehya min davi de betir ve ku tişte nusad derdi kevin peş yani ziyade bu yancı yan bejin jiber ku teknoloji bir peşket yani behtir ve alam debin tekliya teknoloji ser ve mesele çelevra edi em daik bi taybeti evjuvek rexne yemiş xora bejin demam xwarne çetkinem işe gidikin yancı yan de bila bis sekine tane negriyem telefon edikin destevan tablet edikin destevan zarokande gero tesiri ke çava ali dijital bu ne ben bejin bi ser ve mesele heye. Yani pispor zedetir dibêjin zarê wê heye ama tabii ki zarê wê heye em bêjin sedî heftê wan zarê teknolojiyê û zarê dijitalê heye ser zimanê zaroka de. Ama sedî bîst jî ez bawerim feyda wî jî heye. Em ser zarê de bisekin sedî heştê yani sedî heftê mesela zarê wî em bêjin yani mesela zarok tê 2 salî tên 3 salî yan jî hîn bebek mesela hîn heştmehî şeşmehî Jbo zarok mesela şive bixo dikim peşiyavi tablet didine dibêjin bira tablet binere dibêjin bira telefonê binere çer dibe ev zarok zimanê mesela peşketina zimanê wî heyî jî ev çi dibe mesela dûr dimîne gerî dimîne bi hevalê xwe re gorî hevalê xwe gerî dimîne nikane bipeyve giş bela teknolojiyê dibe giş bela mesela em dibêje ekran bağımlılığı yani giş bela viya dibe yani te 2 salî tên 3 salî mesela lîstoka didin destê zaroka dibêje bira bi telefonê bilîze dibêjin bira bi bilgisayarê bilîze dibêje bira bi tabletê bilîze ev zimanê wî jî mesela
tesiri zamana dike zaman jî gerî dimîne di aliyê zarokê din re aliyê malbat de yan jî aliyê tekiliyê re zêdetir zirarê de ama feyda wî mesela em bêjin sedî bîst ew feyda wî jî çi daha hedi programê bilgisayarê derketine programê bilgisayarê de em bêjin mesela nêxweşînê zimana heye kekemelik em bêjin ser kekemelikê va programê bilgisayarê ser de tesîra feyda wî heye mesela ser zimanê de ama sedî bîst milletê me zêdetir ser feyda wî nasekine ser zirarê wî disekine dibêje mesela ez dikim derkevim derve yan jî ez dikim xebatê malê bikim ez dikim işte şîvê çêkim yan jî ez dikim çay qehve çêkim bira ev zarok min zêdetir mijûr neke ez çer bikim telefonê bidime ez tabletê bidime ew lawik mesela sibê de heta êvarî ber tabletê ber televizyonê ew çawa mesela axaftina xwe serkeftin bi ser axaftina xwe serkeftin be ya jî ser axaftina xwe de pêş de here ew çi dibe mesela paş de dimîne giş belav tabletê televizyonê û telefonê û çer dibe mesela ev tesîra malbat jî dike tesîra tekiliya dê û bav jî dike dê û bav jî bela telefonê û bela tabletê bi zarokê xwe re naaxaftine mesela napeyve zêdetir napeyve se ev jî zarok mesela gerî dimîne giş bela teknolojiyê bela dijitalê ev zararê dide gerek veya mesela qut bikin gerek veya mesela ev tesîra zararê ser zarokan de gerek qut bike gerek pêşiyayê bigire gerek mesela îznê nede tiştê wenî بله مامۆستا پێکی پشتی کو me fêm kir êdî tişteka wisa heye zaroka me dereng diaxive yan jî xwedênekê dibe ku lalbûn jî pêre hebe divêm serî li kîjan doktorî bidin rêyeke çawa em li gor rêyeke çawa herin Belê pêşiyê de gerek zarok de pêşiya bernameyê de jî min got yani tiştekî rêyekî wenî gere her ser rêyekî wenî de here gerek jêr bibêjin ev zarok çend salî ye çend mehê ye em bêjin 5 salî 6 salî 4 salî hêdî dereng maye gerek veya ferq bikin hema em bêjî 1.5 salî ye em bêjin saleke hîn 1 salî ye 2 salî ye ev tiştekî normal e çawa ku tiştekî wenî ferq kir zarok hatiye em bêjin 3 salî 3 salî ev zarok tucar herfa dernaxi mesela herfa dernaxi tîpa dernaxi nikane biaxivîne li dora xwe nanere ez bawerim belkî ew zarok mesela nêxweşiyên zaroka heye belkî otîstîk bi em bêjin belkî lal bi em bêjin belkî kekeme bi tiştê wenî bi rastî navbera malbat de zêdetir çê dibe pêşiyê de gerek sal de binere çend salî ev zarok dawiyê jî gerek çareserkirine binere em kanin çi bike gerek ji xwe vê pirsê bipirsin û şûn de va pirsana şûn de gerek here doktorê zaroka doktorê zimana heye psikiyatrîstê hene ev psikiyatrîst dibêje çi ev zarok dermanê wî çi em bêje ev zarok pirsgirêkê wî biyolojîk e wexta ku biyolojîk e ev zarok re doktorê çi bike mesela ilaç binivîsine gorî wiya ew ê çareserkirinekî binere hema em bêje ne psikolojîk e belkî psikiyatrik bi belkî psikolojîk bi em bêjin ne biyolojîk psikolojîk mesela tiştê carna psikolojîk jî çêdibe zarok em bêje hatî 2 salî 3 salî tiştekî tirsiyaye bela wê tirsê zarok nikane biaxivîne yani tiştê wenî jî çêdibe pêşiye gerek bibin doktor bibin psikiyatrîst ev psikiyatrîst dermanekî çi dibêje ev psikiyatrîst rêk çawa berwan dixe gorî wiya gerek hereket bike eger ku psikiyatrî û doktorê zarok gokî aliyê biyolojiyê de ev zarok de piskirêkek tuneyê wê çaxê ew bigin mesela bibin zarok psikolog zarok re yan jî perwerdahiyek baş bide yan jî bibin mesela kreşê yan jî bibin mesela dibistana mader çareserkirin binerin eger ki piskirêkê biyolojîk tuneyê hema piskirêkê biyolojîk hebe jî ew ê gorî wiya jî mesela derman jê re binivîse gorî wiya ew ê rê binere hema pêşiyê de gerek lê binere ev lawok piskirêkê wî çi ye piskirêkê tirse bela tirs bûye yan bela tiştekî din bûye gorî wiya bi psikiyatrîst psikiyatrîstî derman diaxив dinivîsî yan navnivîsine eger kî dibêje ne biyolojîk ise gorî wiya ew here psikolog re psikolog jî gorî wiya çareserkirinekî ew ê bidiwan ew ê rê berwan xin Bê mamostewa gelek tiştê baş gotin dema hevalê me xalîsî jî gel pirsî temaşevanekî me li wir yanî welatiyekî me gelek tiştên baş gotin ez dixwazim em bi hev re li wan guhdarî bikin paş em li ser wan jî hinek biaxivin lewra got ku rê wî bixwe jî wisa dereng dest bi axaftinê kiriye emeliyatek jî derbas kiriye hin tişt behskirin ez dixwazim hem welatî jî guhdarî bikin hem jî em jî li ser wê meselê biaxivin bila ew werî ser ekran em guhdarî bikin paş em berdewam bikin
قستخانه گرک وی به گوری گو من مره چی بیا گرک اوی به مثلا اف اوقله درسخانه اوزل اف رهبرلک هنا من پروفيسور دياربكر الاماده چگو تمن گوته مومي بخي بعربي جير بجن شمع تي مومي بخي روجه 10 جار 20 جار 100 جار كورك بطفينه تي بخي بچخمق بطفينه بالونا يعني نبوخ بربفده بتقيني جغمناكي وبنيشت اوزلك لا بنيشت از باند كمجفي قناه جفيجي از فان زاروكي جو ايجو خبرنا دن زاروكي خو بمنا خدي جو بشتي 2 سالوني 3 سال خبرنا دن دمكي سقنتي بروبلم هيا اي من از نهار دردك شي ما كوركي من عمري بويا 7 سال ام تاني از دي بابي ام جي فهمتكن بزور هوالي وي جي فهم ناكن جرك بنيشت موم نبو وتوي ببي بخي ناف توبلامي دا برسوري كي مثلا توي بي فرقي سبور صالوني زقاقي دبزار درك في ناف توبلامي بك في ناف توبلامي يعني ناف هافان لي خوا ناف ايغو ديانش خودا جرك بليزي ويدمال ده هنن وخوصات خبرنا دي ونافيتش ستريس شي يعني سقنتي شي سنليبي نات شي غواز بينو اب 8 سال اب 7 سال 8 سال از حفت في ولايتي تركيا از قرام اسطنبول انقره دياربكر باطمان ميردين اورفا عنتاب الاوزمن بالجيدانه من جب خنانينا اوزمن بله مولاتیه ما گروی بخواه تشتکو ساعتی سریوی و براسته جی هم جی تشتکو باس کرنجی گلکی هیجا بون مجغوز دم سری جی باقون از اج ماموسته خوشی به پرسم جاره کدیم به وجدین چلی کرم داقون ماموسته گو uzmana پسپورا باس کریه گو تیه مومه بستینن ام بیجم بالونا بستینن بلا زاروک وانا پف بکیه ده لسر وینا زمانوی به پیش بکوی از خوازم هم تیسیر آوی به پرسم گلو راسته یاننا هم جی گوت وک وجی باس کر او تیسیرا گوت هویردور یا çevre کو هر تم دمال ده نیلم بلا مال بتنه نمینج بو کشت عالی جبیر نکی گلو زارو کشت عالی جبیر تکن دما کنه و از ویجی merak کنم بپرسه بله gelek spas dikim Ediba Hanım. Ana ev mirov mesela ev hin binişi tişta hin zêdetir zanı ama peşiye nûçen de hinek mirov derketin got em dibin işte hinda xoca got em dibin hinda işte mamosteyan em dibin hinda şeyga mesela ew tişta nabe. Ev mirova mesela tiştekî zanı yani birastî got ama balon yan jî materyal edin em nikan tiştekî bêje tiştekî wenî heye. Ev materyalê taybetî heye ser zimana di şugulun terapist zaman hey mesela ev bu materyalana düşüyor. Balon mesela hey navda mesela materyali taybeti hey enek ev ser internette de kanıt peyda bakın yani mesela mamoste zaman adı bejiçi ev gori ya reberwan mesela evji dugaher bizaroka mesela enek zarok hey daxazi wan tişteki din daxazi wan hey çevre re hey mesela daxazi wan hey axaftine hey mesela enek zarok ji hey daxazi wan materyali taybeti hey bu materyali taybeti de ortama klinik de terapist zamana mesela terapist zaman dedin va materyalına goriviya mesela terapiye dedin goriviya çareser kirindinlerin yani goriviya reberwandıkın eskanım tişteki veni bejim o mesela henek malbat hene yek zaroke wan tene heye yani du zaroke wan heye yani bavriyam hey mesela tesira biyoloji hey ama be çevreci mesela kanım peşkevin zarok tesiri çevreci zidetir heye zarok mesela da axivine Hama nizane ev çağ baxivine ev beji çi mesela ev nizane divê aliyê de zarok gerek malbatê mesela temaşevanê men heye gudarvanê men heye ana li me dinerin ez kanim tiştekî wenî bêjim eger ki zarok yek du ise mesela ew zarokana zêdetir bişînin mesela kreşê bişînin bira têkevin nav civakê têkevin bira her kreşê bira her dibistana mader yan jî em bêjî salê wî hîn kêm ise bira bişînin em bêjî bi nav têkevin nav malbata têkevin nav akrabaya ji bo bira ev dawûk têkevin nav civakê bira axaftin bi elimi bira zêdetir biaxivîne mesela vana pir tiştekî giring yani mijarek giring û kanın alî jî pîsporekî mesela pîsporekî de alîkarin bibînin alîkarin bigirin mesela goriviya mesela ortamê klinîkê heye di klinîkê de ev
materyal taybeti de wan em bêje balon tiştekî mesela ne mühim de materyalê wan hinkî green heye mesela materyal din heye testê wan û envanterê wan heye mesela lîstokê wan heye bi ser lîstoka jî mesela lîstok jî pir mühim li vir mesela terapîst pêr dipeyî dibêje mesela te ana çer bike ev çi dike ev zarok çi dike ev materyal çi dike gorî wiya mesela rê berwan dixe mesela materyalê pivkirinê heye materyalê peyvandinê heye em bêjin dibêjin lîstok mesela kukla heye bi wa kuklane mesela dipeyivînin dibêje ev çawa dibe gorî wiya rê berwan dixe hema pêşiyê de gerek pirsgirêkê biyolojîk tune be yani 4 salî 5 salî şûn de gerek doktor bibêje ki ev pirsgirêkê wiya ne pirsgirêkê biyolojîk kanin bi terapiyê bi zimanê terapiyê her mesela derbasî bi ve çaxê mesela kanin çareserkirinê bide bawerî em heye ev mirov mesela tiştekî rast kirî hema pêşiyê de ev mirovê din de nûçê de gotin işte em bi hinda xocê hinda şêx nizam wanî bike ev ne tiştekî baş yani fayda wî zêdetir ser zarok de tune yani pêşiyê de gerek zaroka têkin nav civakê têkin nav malbatê têkin nav akrabayê mesela têkin nav dibistana mader de têkin nav kreşê de biraz zêdetir bi zarokra mesela saetê 2 saetê de bi taybetî biaxivîne mesela bi taybetî tişta bixwîne jê re bira biaxivîne bira bipeyvandin bide bira bibêje mesela ev çi ye sewala pirsar jêr sewal ki û bi taybetî materyalê taybetî mesela doktorê wî dibêje kîzan materyalê ew bişixule ya jîn derman lazim e derman se kîjan derman ew qulanbîş ki mesela vana pir tiştekî mühim e ama pêşiyê de gerek her ber pîsporekî alêkarî bigire kanekî ew pîspor mesela rê berwanxe yani gorî qafê xwe nikanin tişta bike yan bêje em yani bi vira nabe pêşiyê de pîspor dibêje doktor dibêje çi se biyolojîk yan ne biyolojîk ev gorî wiya rê berwanxe gorî wiya bira biaxivîne û gorî wiya mesela ez zanim bawerim 4 salî 5 salî şûn de kanin çareserkirinek baş bibînin yani ji xwe re. Bê mamoste temaşevanekî me pirsek pirsiye dibêje zarokê min jî wisa bûye di wan heyaman de ilacên psikolojiyê bikaranîna wan baş e yan ne baş e yek jî gotiye ez rica dikim ez bi xwe jî wan bikar tînim roja hebekê dixwim mamoste karî bersivê bide me belê mijara me re eleqa wê zêde tune ama hûn kurtasî piçikek behs bikin ê baş bê. Pirsê pêşiyê ez bersiv bidim. Yani gorî pirsê pêşiyê de ez kanim tiştekî wenî bibêjim yani di vê aliyê de mesela hinek psikiyatrîstê zimanê henin hinek terapîstê zimanê henin dibêjin ki mesela zarok 5 salî 6 salî dibêjin em derman binivîse bi derman bira derbas be yani hinek psikiyatrî jî henin dibêjin ki mesela ev zarok hîn 6 salî 7 salî em derman binivîse mejiyê wî xerab e yani biyolojiyê wî xerab e ji bo viya ku gerek mirov mesela terapî bîyîne terapî bîyîne hîn zêdetir e axaftin hîn zêdetir baş jê re perwerdahî hîn zêdetir baş jê re yani di vê aliyê de mirov nikane kesinlikle bibêje yan derman binivîse yan jî nenivîse mirov nikan tiştekî wenî bibêje yani ev di vê aliyê de terapîstê zimanê û psikiyatrîst yani fikrê wan newekeve yani fikrê wan digihere yani di vê aliyê de tiştekî wenî heye ez bawerim mesela zarokê 5 salî 6 salî em dermanê psikiyatrî binivîse tamam pêşiyê de belkî tiştekî baş em dibêje ev zarok jê xwe disekine dengê xwe nake tiştekî nabêje hema aliyê mejiyê de cana hinek mesela zarok nikane viya rakin mejiyê wan xera dibe denga wan xera dibe derûniya wan xera dibe yani di vê aliyê de tiştekî wenî jî heye yani risk faktorî jî heye bira viya bidin berçavê xwe bira gorî viya mesela biryarê xwe bidin yani ez kesinlikle nikane bibêjim yan bira derman bigirin yan negirin yani bira vana bira berçavê xwe bidin gorî viya biryarê xwe bidin yani. Bê mamoste peki di navbera çandê û ziman de pirsê duda jî biborin kerem pirsê dudiya jî ji kerema xwe pirsê dudiya jî ji kerema xwe tukanir çî bike dubare bike. Bê mamoste gotiye ez bi xwe ilacên psikolojiyê bikartînim rojê hebekê dixwim gelo hûn dikarin bersiva me bidin baş e yan ne baş e helbet bê doktor insan nikarî tiştekî bêje ama hûn bi kurtasî karbin tiştek bêjin. Belê ana hinek nêxweşîn heye giran e yani aliyê derûniyê de giran e em bêjin ev çi mesela şîzofrenî ye em bêje xerabûna hêş mesela xerabûna mejiyê eger ku mesela tiştê wenî giran heyse mirov pêşiyê de zirarê didixwe
زرای دده جواکی زرای دده میره خو جنا خو زاروکی خو و چاخه ام زانی کی اف مروف گرک مثلا درمان بگره گرک هر پسیکیاتریسته اما اگر کو زرار ناد خو زرار ناد مثلا جنا خو میره خو زرار ناد زاروکی خو ام به زرار ناد دورا خو یعنی زرار ناد جواکی و چاخه بلکی به تراپی با آخافتنه به پرورداهی درباس بو دوی آلیه ده مرو اگر که درونیه لی بنره مثلا درونیه مرو لی بنره درجه ویا چیه گرک مره ویا بنره درجه ویا اگر که زرار ده دو خو زرار ده دورا خوسته گرک هر پسیکیاتریست درمان بنویسه اگر که زرار نادو خو و زرار نادو دورا خوسته وی چاقه به ترپیه و به پرورداهی کانن درباس به باوریه مهیم بله ماموسته وقت اما مجیهن زیادتر درمان جی مثلا کانن زرار بده مثلا مرو و اف چشتکی ونی جیهیم بله راست ماموسته هلبت سری لدکتور خو بدن مسابجن بی کو ام زان بن نخوشی چیه ام نکارن تشتک جبر جیبجن ام وجی دوباره بکن ماموسته دنابر zaman u çandı da tekiliye ke çawa jali zaniste ve ام bejin tesire ke kuçand zaman dike hatiye diyar kirin yana ve naji em jwe bepirsin lewra waqte menema em vecib hin bebe Tamam Ediba Hanım, ez kanım tiştekî wenî bêjim. Anan gotunek pêşiyan Kurdî heye, belkî wem bihîstî. Dibêjin ki dar ser koka xwe şîn dibe, mirov ser zimanê xwe şîn dibe. Ara ziman û çand de girêdahiyek zêdetir mezin heye. Yani çand bê ziman nabe, ziman jî bê çand nabe, ser hev de şîn dibe. Em kanı bibêjin ki belkî mirov xweş diaxivîne. Hema ku ev xweş axaftina wî eger ku çandek dewlemend de ser de derbas bi çarnek dewlemend jî bide ser de ev zimanekî baş bi mesela pêş ev tiştekî baş bi yani dewlemend bi ev zimanekî dewlemend ew ê çêbi hema em bêje çandek nebaş bi çandek mesela zayıf bi yan jî çandek çewrak mesela hindik bi ser çewrak mesela tesîra hindik bi ser ziman de hindik tesir bike etki bike seviye çağı jî mirov mesela kêm bi her doxu her tim tamam dike hem zaman hem çand û zaman bê hevdû nabe zaman bi ser çand de derbas dibe zaman bi ser çand de şîn dibe çand ser zaman de şîn dibe tiştekî wenî heye mirov bê çand jî nabe mirov bê zaman jî nabe her tim alîkariye hevdû dike her tim eger ku alîkariye hevdû bikise tiştekî dewlemend derdikeve ortê ez bawerim veya aliye deruniye de jîweniye çawa ku çandek baş mirov bide çandek baş mere bide mirov se baweriya me heye zimanekî baş çêdibe û mere her tim pêş de dihere paş de namîne her tim axaftinayî baş dibe her tim tekiliyayî baş dibe ama veya çî bağliyê çandeyî bê çand nabe ticarî بله چند گرنگ هم بیشن هری داوی سب کرتاسی ہے که چند شیرت و هبن و جمال باطاره بیشن پاشم خاطر جو فاز پیشی ده براv zaroke xwe binerin zarok çend salî 2 salî 3 salî yan jî 5 salî براv netirsin zarok hinek hene zêdetir pêşiyê dipeyve mesela 2 salî dipeyve 1 salî dipeyve fark heye di zarok da navbera zarok da fark heye yani hinek zarok heye 3 salî jî dipeyve pêşiyê de براv netirsin û براv mesela 2 salî 3 salî şûn de bira her bi doktorekî doktor dibêje çi pêşniyarek çawa dide gorî ya bira hereket bike ama pêşiyê de براv netirsin hinek zarok hene zû dipeyve hinek zarok heye dereng dipeyve û ez bawerim çawa ku mesela herin doktorê mesela pêşniyarek baş bidin wan mesela lazim e ev biyolojî aliyê biyolojiyê de lê dinere yan jî bê biyolojî perwerdahiyê kanin perwerdahiyek baş bidin se eger zarok sağ dibe kanin mesela em bêje çand jî mesela seviyada mühim e bira netirsin bira herin doktorekî doktor ez zanim ki pêşniyarek baş ew bidwan yan jî lazim e ki ilaç derman lazim ise ve lazim e mesela ilaç bide ilaç binivîse baweriya me hey wê çaxê bira netirsin pirsgirêkek jî çê nabe ew ê çare serkirin bi ew ê serkeftin mesela ev zarokana ew baş biaxivînin bi çand ew baş biaxivîne bi tekiliyek baş re biaxivîne û em bêje mesela bi mirov re
به ناو جواکی ده باش با آخوینه زیادتر پر لازم اف زارو کبرا تیک ناو جواکی برا به مثلا دبستان مادر برا به کرشه و ناو جواکی ده ناو مالبات ده زیادتر به زارو که پر با آخوینه ساعت که 2 ساعت برا با آخوینه و چاقی از باورم پرسکره که نمین یعنی هین هندک به بله پسیکولوژ وجدین چلیک گرک سپاس مالا و آواج بوان آگاهی هیجان بیجن و بشینم سال خاطره بین از سپاس دکم گلک سپاس دکم سرچاوا بله وجدین چلیک لسر مسئله درنگ آخافتنا زاروکان آخوی هلبت ایشالا وجی جه سود ورگرتی به او کسین کو زاروک وان اف مسئله بوان ره بجی خود شفای بده و درنگ نمینن هلبت باوری آم جمره گرینگ او جدای لی زانست و علم هر تم باشه او کسی که شیخ و مشایخ همون باور کن مگوت باوری همه کسی جوان ریلی زارو که خود رنگ نمینم ببینه دکتر آنجی او باشتر دی بیز باورم صبح همان ساعت ده مجارین جدا میوان جدا را ملوه داری بین روندیسه به پیام خواه بشتاری برنامه همه ببین نخواه باش بینیرین روژا خوش بینه بخاطره